Pozdrav ljudi veliki od nastavnika iz Šumnjaka, odnosno iz Vikendice i iz nastavnikove bašti. Idemo u novu nastavničku priču i to upravo sa ovoga mjesta. Nećemo se, obećavam, nigdje dalje maknuti, pošto mi je auto još kod majstora, tako da ne možemo. Ostajemo ovdje. Sunce tuđeg neba. Gledajte ljudi, ne kiselu, pardon. Kupio sam 3 sadnice lubenici. Veli gospođa, evo veliki pozdrav za nju, hvala joj. Prošle godine je probala moju lubenicu, gospođa koja prodaje na pijaci. Sad mi je odabrala najveće 3 biljke koje je imala. Tamo ona to donosi, mislim, od svoje sestri koja uzgaja rasad razni, pa tako da ima i lubenica. Jetrva. Jetrva, aha, pardon, jetrva njena uzgaja. Evo, Alma me ispravlja. Je li jetrva ili je jetrva? Jetrva, hajde, nema veze, ne znam kako se tačno izgovara. Nebitno, mislim ja, kao profesor jezika i književnosti, ne znam kako se izgovara, jetrva ili jetrva. Mislim da zavisi od kraja u kojem ljudi žive, nije svugdje isto. Ovdje je neka travka. Šta bi ovo moglo biti, Alma? Da nije kakav cvijet? Pa ne prodava možda njena ta jetrva, sadi cvijet. Šta ti je bona, Jupi, to je biljka. To je biljka. Pa de ovdje u ovo, izrovi mi rupu pa posadi. A ja ću, vidim da je Alma zaposlena trenutno, pa će. Bježi, Jupi, hoću da posadim cvijet. Jupi mi došla ovdje zezat me. Njuška misli da je neka hrana, ona bi odmah samo hranu, ništa drugo. To je tako proždrljivo pseto. A ovako malo, za ne povjerovat. Ali proždrljivije nego gazda joj. Tako, hajde, ovo ću još malo zalt. Vidite, ovdje je neko cvijeće niklo. Alma, ovo cvijeće ima lozu neku. Da. Je li ovo normalno? Ja htio da otkinem, rekao, možda je nešto divlje. Znači, dobro je što nisam otkinuo. Alma je usput dok smo hodali, a došli smo pješice normalno, pošto auto ne radi. I natrgala je ovih nekih, šta se kamera okrenula? Tako, gledaj ovdje. Natrgala je ovih nekih biljaka da posadi, uzela je čak ovdje iz jednog dvorišta komšijskog smokva, jel da? Smoku da posadi. Prvo ću ja malo da se odmorim od hodanja, pa onda idem na posao. Ima i trave, ljudi, samo da vidite kolika je trava. Znači, nismo radili ovih dana, neki dan smo okopali, vidjeli ste. Nisam uspio prijeti cijelu mrkvu, danas nadam se da ću to uspjeti. Ali prije toga moram da naložim vatru. Mora Alma nam pripremati ručak, tako da idem popiti jednu čašu kisele, pa da se bacim na loženje vatre. Da vidim hoće li opet dim izlaziti na prozor ili će na dimnjak gdje bi trebao. Vidjet ćemo. Lubeničice posaditi. Ću li ponijeti ovako u kesi gore? Hajde, hoću. Ponijet ću i rukavice sebi. Treba mi trnokop. I uzet ću ovu zemlju. Šta misliš, Alma, da li da u zemlju naspijem gnojivo ili ću poslije zaliti? Šta bi bilo bolje? Tečno. Pa da naspijem prije sadnje u zemlju ga dole. S vodom. Dobro. Nosim svu ovu zemlju. Eto, nisam ponio trnokop. Čekaj, mogu ga ponijeti zajedno s ovim. Valjda mogu. Tako. Može trnokop, može podmišku. Tako. Može se sve ponijeti. Idemo. Gore. Kišno baš ovo proljeće. Ove godine ja ne znam da li je to dobro ili loše za ovo povrće. A što je najgore u svemu, evo, i zahladnulo je. Znači, sinoć, matura, snimao sam. Bilo je baš hladno. Evo, i danas prilično svježe. Tako da ne znam na što će ovo da izađe.
Možda bih mogao ovdje, pa da, to bi bilo i najbolje. Ima ovdje onaj luk vlasac, kufor što sam posio, ali ja ne vidim njega uopšte da izniku, tako da ovdje ću ja lubenice, negdje, možda baš u tu zemlju. Baš u tu zemlju gdje je taj luk vlasac. Mislim, bi trebao biti. Vidite kako je mrkva, evo ovo malo ovdje što sam uplijevio, kako se ona odmah trgnula, da tako kažem. Otela i krenula, dobro. Tako da ovo sve moramo plijeviti. Naravno, puno je travi. I ovaj luk vlasac ovdje, ja ne znam sad, da ja znam koje je to taj luk, kako ga ima uopšte. Jel ovo nije, ovo je neka obična trava. Nije ovo, ne može biti ovo. I ne miriši na luk, znači nije tu. Kad bih znao da ga ima i šta je to, ja bih i njega oplijevio. Ali očito da ovdje ne mogu. Znate, ovo je obična trava, kako ja vidim. Obična neka trava. I ovo isto, ovo ne može nikako biti luk. Tako da, ništa, ovo ću ja sve, ne mogu. Ništa, trava i tu. Ništa, ovo ću prekopat i tu ću lubenice. Ima i dole, vidite, dosta travi. I to bi se možda trebalo prvo srpom pokositi. Da vidite ovamo jagode, ono što smo mi stavili saksije, evo sad ja vam pomjerila. A te su žile toliko bile izrasle, otišle dalje, tako da nisu mogle tu da puste nikako korijen. Evo i ovamo isto. Ima ih, ali vidite kako su, baš su dobre, ono. Pravo, i krompir isto, gledajte. Kako je dobar. Izvrstan. Šta je to? Krompir, hoću. Tamo ću njega onda, pa šta bude. A ovdje sam planirao gdje sam vlasac da lubenice. Jer nema od njeg ništa. Hajde, eto me po srpi, po gnojivo. Da u ovo napravim to gnojivo, da mogu da pospem u rupe za lubenice, da, u rupe. Vidite ovdje ovaj luk što smo posadili, Emir i ja. Pa ko da raste, ajde vidjet ćemo šta će biti od njega. I vidite i paradajz. Ide jako dobro. Izvrsno. Izvrstan. Moram i koljiće, da, i to moram danas završiti. Što mi je preostalo da odradim. A ovako paradajz izgleda stvarno super. Paprike malo slabije, ali ću ja njih posuti ovim tečnim gnojivom pa da vidimo hoće li se oporaviti, hoće li krenuti. Trebali bi poslije toga. Idem znači donijeti i tečno gnojivo i srp da mogu pokositi ovu tamo travulju što je porasla. Vidjeli ste u prethodnom snimku ili prethodnim snimcima svejedno da sam naoštrio, našao sam Egej naoštrio svoj srp. Tako da on sad kosi izuzetno dobro, gledajte. Mislim, bolje nego trimer. Jest da ovdje trošiš svoju energiju, ali nije ni to loše. I sa trimerom je leđa odoši, a s ovim kao ne odoši. Ajde, nema vezi. Uglavnom, prije trimera ja sam ovim i kosio. I nekako da vam kažem, bili su mi ti trimeri, ono, valja to održavati, valja to znat rukovat, valja to ovo, valja to ono. Za ovo ti ne treba ništa posebno. Ovo samo upališ, kosiš. U stvari, ne moraš paliti kositi. Ja, ima onaj vic. Moj brat je to davno pričao, kaže, takmičili se, ali mislim u tim vicama uvijek su Bosanci, naravno. Oni najgluplji, Bosanac, Amerikanac i Rus, jel? Tako nešto je bilo, obično su tim vicama takvi, jel? I oni su radili u nekoj firmi kao drvosječe. I vele, organizovali su takmičenje ko više drva i sječe i prvog dana Rus i Amerikanac nasjekli ogromne količine po 10 kubika drva. Bosanac ništa, jedva pol kubika, jel? Drugi dan isto tako, treći isto, Bosancu više ono
dojadilo šta da radi, veli on Rusu, aj s Rusom se i nekako može sporazumjeti. Kaže, de molim te, reci mi kako ti radiš, kako je moguće da ja ne mogu nikako vas ni blizu da pristignem. Kaže njemu, Rus, pa ništa, kaže, ja ujutru ustanem, kaže, umijem se, obavim ono što treba, jel? Kaže Bosanac njemu, pa ja, kaže, isto tako. I onda ja, kaže, veli Rus dalje, doručkujem, kaže, dobro doručkujem, veli Bosanac, pa ja, kaže, dobro doručkujem, kaže, žena mi maslanicu pripremi, kaže, ja se najedim, nakrkam. Veli Rus, kaže, poslije toga, kaže, odem ja tamo u garažu, uzmem ovu motorku i krenem, kaže, Bosanac, pa ja isto tako, kaže, odem po motorku i kaže, krenem. I dođem ja, kaže, Rus, tamo na lice mjesta gdje trebam sjeći, kaže, malo se, kaže, i odmorim, kaže, Bosanac, pa ja isto tako, kaže, prvo malo sjedim, odmorim se. I kaže, Rus, onda ja, kaže, uzmem motorku, kaže, Bosanac, i ja isto tako, kaže, normalno uzmem motorku i kaže, Rus, i onda ja, kaže, tu motorku upalim. Gledam u njeg Bosanac, veli, upališ. Kaže, upališ motorku i upije. Jadni Bosanac je cijelo vrijeme rezao drva ugašenom motorkom. On je ono vuku sebi tamo ovamo. Eto, to je taj vico glupom Bosancu. Ajde ja sad napravim gnojivo ovo da razmutim da ide ovdje jedan čep ovog gnojiva, pa onda naspijem 4 litra vode i da mogu tu u rupe nasut za lubenice. Alma veli da je to sve jedno, da li ću sipat u rupe ili ću poslije zalt, tako da sam ja odlučio da ipak naspijem u rupe ovo gnojivo. Vidite, ovo jedna flaša, 1,2 litra, stvarno ima dosta, može se nagnojiti baš ovoj koncentrat, jel, gnojiva. Vjerovatno hemijski napravljeno, normalno kako drugčije, laboratorijski. I tu je kalijev nitrat, otopina urea amonijevog nitrata, monoamonijev fosfat i to je to, znači. I onda to gnojivo potiče rast biljaka, normalno. Sad, prošli put sam govorio, jel, ono, kad čovjek htio organsku, ne bi smio ništa ni od ovih vještačkih gnojiva koristiti. I mi smo to prvu, drugu godinu zaista tako i praktikovali. Laje negdje neki pas jao da se jupi. Ali nisu to prihodi, jel, nema tu ništa, ono. Pa zato sam ja odlučio da ove godine ipak upotrijebimo ovog vještačkog gnojiva, pa mislim, nije to ništa strašno. Nek potakne rast biljke, nek bude lubenica ove godine i većih i sve. I poslije će opet to još malo, ne odmah, nego nakon mjesec, dva, ne znam ja koliko. Vidjet ću kako će se razvijati, pa ću im ja dodati još gnojiva. Spustim ovdje, da mogu sad da radim. Nadam se da ću dobro da se vidim odavde. Tako, nisam donio srpo da ponijeg. Mislim, ostade me ovdje kraj vodi. Da najprije pokosim ovu travu, što je ovdje porasla. I da je sklonim. Ima kamena, naravno. Dosta. Ko što znate da ima. Ja mislim da čak i ova trava pospješuje, jel, rast biljaka kad se ovako pokosi i ostavi u zemlji. I ona će lagano da truhne i da stvara kompost, jel, da stvara prirodno gnojivo. Tako da ću ja ovo što pokosim prekopat, da ostane u zemlji. A samo da vidite kako je ovdje mekano, jel? Ima kamenja, naravno, ali je izuzetno mekano. Mekana zemlja. Ali vidite srp kako to kosi, ljudi moji. Nema bolje nego kosa. Šta mi fali ovako uzeti po kosti ovo malo bašte i dvorišta što imamo ovdje. I srpom nije problem. Je li ovo suncokret jedan krenuo? Jeste, ljudi. Prve godine imali smo suncokreta ovdje. Tako dosta. Bilo je prelijepo. Alma, evo jedan suncokret nam krenuo.
Alma će se obradovati suncokrita, ona voli suncokrita, ali ja ih volim. Strašno. Ja se rješavam ovog kamena pomalo. Tamo ga izbacujem. Jupi trči gdje god ja bacim kamen. Jupi, to je kamen, ja obično more, Jupi. Šta ti je? Džaba trčiš. Blesav pas, šta ćeš? Koji je kriv? Ovo nije suncokret, ovo nešto drugo. Veliko što je izraslo. Tako, da je ovdje malo pokosim. Ovdje ću morat normalno oko ovih čemprisa dobro očupati travu i pokositi. Baš je zaraslo. Ma ima posla kubajca. Samo čovjek da radi. I treba da radi normalno. Ne smije zapuštat ništa. Prepuštat slučaju, jel? 3 su lubenice. Lako one mogu da stanu ovako ovdje u ovome dijelu. A ovdje ispod ću da nastavim sa... vidite, trnokop bih trebao malo naoštriti. Baš je slab. Tup. Hoću reći. Ovdje ću nastaviti ovaj krompir. Otud ima, eno kaže Alma, vreća krompira proklijala. Pa nek ide do ovdje. I tamo još ima prostora gdje može krompir da se posije. Pa ću to i raditi. Baš ima travi. Ovdje može jedna. Ili će još gore. A može ovdje. Sad ćete da vidite šta ću ja sve tu da uradim. Da mi lubenice bude udobno i ugodno. Tu. Tako je. Nasuću najprije ove zemlje. Kupovne. Tako. Baš sam ga nasuo. Tako. Da bude toplo i lijepo. I onda ću zaliti ovim gnojivom. Dobro ga natopiti. Tako. Sad idemo sa sadnicom. Moram skinuti rukavice da bih lijepo izvadio biljku iz saksice. Vidite, to je saksice pikovane, znači tako se to kaže, naučio sam ja nešto. Evo je, ispala je. Ima žilica okolo koliko hoćete. Tako. Tako. Mislim da će da bude odlična. Polomio sam dole ove prvi listove. No, mislim da nema vezi. Ovdje ima ovog stajskog gnojiva. Biće njoj super. Nešto kao da, gledajući ovu neku povrtlarku, ženu neku što radi, kao veli, ne treba puno pritiskat biljku dole. Pa eto, poslušat ću nju. Da ne pritišćem previše. Da ne idem prati ruke, imam hlače. Idemo dalje prekopat, napraviti sa novu, napraviti im normalno dobrog razmaka, da jedna drugoj ne smetaju, da ne oduzimaju hranu. Malo smetaš. Idemo ovdje gore. Biće ovo kamena da ga pokupim koliko hoćeš. Petera kolice. Možda i više. Ne vidim uopšte ovdje da je nešto formiralo svoj korijen. Neki luk. Vlasac, ne vidim ga. Nema ga. Nešto sam pogriješio kod njegovog sijanja. Ali šta? Ne znam. Bježi u ti odatle, smetaš. Hoću ovdje drugu lubenicu. Tako, ovdje ću. Kako je mekana zemlja, ljudi. Ne
Moram lagano da se ne umorim. Ne treba mi to. Kad radite nešto, rasporedite svoje snage. Pogotovo ako niste više tako mladi. A ja. Šta znam, kad sam bio mlad nisam mogao nešto pretjerano fizičke poslove raditi. A pogotovo kad se čovjek ne hrani dobro, ne jede dovoljno. Ja baš nisam jeo. Niti sam imao apetita, niti sam imao šta. Tako. Izvrsno. Joj, a lubenica je bila moj san da je uzgojim. Gledao sam svoga oca kad sam imao nekih, šta li je ovo? Neka plastika. Boga pitaj šta je ovo, čovječe. U ovoj zemlji. I ja sam tad imao neki 7-8 godina, možda i manje, ne znam sad. Tačno. I on je imao želju da posadi. Da posije lubenice, on je sio iz sjemena. Jednom sjećam spored jednog panja, veli on, ovdje će, kaže, moći lubenice, jer je panj bio istruhu skoro više od polovine i ono bilo je te crnice zemlje. I veli, ovdje ćemo mi tu posijati. I stvarno su nikle, ali nisu dale plodove, kog se ja sjećam. Nije bilo ni jednog ploda. Hajde da probam ipak rukavicama da ne prljam ruke. Može rukavice. I on je tako maštao i veli tamo u Starčiću, tamo gdje je bila ta naša njiva, i dole, kaže, bila zadruga. To je opština Kladanj tamo. Međutim, tu je nadmorska visina, sigurno oko 600 metara, tako da tamo tu nije moglo nikako uspijevati. Nema šansi. Ali ovdje bi itekako moglo. Sad kad bi moj otac bio živ da me vidio kako ja tu uspijevam danas, bio bi vjerovatno ponosan na mene. Nadam se. Tako. Ima ovdje ovog stajskog đubriva. Jo, bježi od lubenice. A jesi bezobrazna. Počela mi kopati oko lubenice. Sram te bio. Idemo. Za još treću. Evo žabice jedne. Znate, močvarno, nije močvarno, nego mokro tlo. Dosta kiše je bilo. Pa dođu tu žabice. Valjda odozdo iz potoka. Nemam pojma. Bježi, Jupi, nemoj me zezati. Nemoj da me zezaš, Jupi. Gdje ćemo sad treću smjestiti? Jedan veliki kamen. Moramo ga izveti. Nije baš toliko veliki, ali prilično, ajde kažem. Tako da prikopam svu ovu zemlju okolo. Sad, ja mislim da ne bi valjalo ništa između posijati. Razmišljam, sad imamo onog kukuruza šećerca. Bodljikava žica. Nekad bila ovdje negdje ograja. Pa ostali komadi žici. Razmišljam o kukuruzu šećercu, ali da ja njeg sad ovdje posijem, on bi izrastao pa bi pravio sjenu lubenica. Možda jedino grah, ali grah bi uzmeo im hranu. Tako da, bolje ništa. Ništa tu ne sjeti. Evo ovdje ću treću, ja mislim da je tu dovoljno. Vidite, flašica je. I to sa čepom. A svašta. Svašta ima. Božjoj bašti. Što je ovdje dobra zemlja. Ovo bi moglo goditi lubenici. Ovdje ću. Ovdje. Šta ovo još ima? Crijep. Neko je kuću ovdje srušio. Svašta. Dovozili ljudi šuti. Razni otpad. A nema šta nisu dovozili. Svašta. Tako. Mislim da je dovoljno duboko. Davno sam čuo od nekih ljudi koji su uzgajali lubenice, valjda. Veli, kopali su duboko rupu pa stavi stajskog đubriva, pa stavi slami da grije, pa stavi gnojiva, pa tek onda sadnicu.
Radio sam tako nešto prošle godine. Ove godine evo ne stavljam slamu i sjeno. Mislim da je ova zemlja sasvim dovoljna. Ovaj humus kupovni bit će sasvim dovoljan. Tako. I gnojivo, normalno. Imam i gnojivo. Treba dosta vode nasuti, ali je zemlja mokra od kiša prilično. Tako da očekujem ovo da se bez problema primi. Pa ćemo vidjeti. Gledajte. Kako je lijepa biljka. Baš mi je gospođa odabrala najljepši. Prelijepe. Svaka je čast. Tako. Veli da iz Modrića ovdje u Maglaju živi. Prodavala ranije s mužem na pijac. Pitam za njega, veli umru prije nekih 3 godine. Nažalost. Gledam ovo izgleda komad metala od granati. 100% je. Jest. Ovo je komad metala, geler od granati. Tako. Beničice moje. Da mi narasteš velika. Da mi puno plodova daš. Sad trebam pratiti. Kad one krenu u pravu. Da rastu i kad krenu i cvjetove davat. Moram vidjeti koji se otkidaju, kako to ide. Već. Negdje sam to gledao ranije na YouTube. Pa ću opet potražiti. Idem i ovo gore prekopat. Tako. Uglavnom ova zemlja ovdje je izvrsna. Stvarno. Drvo. Ovdje sam spaljivo one korijeni, bagrema. Što mi je bagerista ošteti jedan lukac. Tako. Iščupao, počupao. Pa ovdje ima tog pepela. Još uvijek. Super. Eto ga. Mislim da sam ovo završio uspješno. Evo vi pogledajte, prosudite. Znači ovdje je jedna. Evo je. Ovdje je druga. Evo vidite. I tamo je treća. Bilo je ovdje travnato prilično. Ali sam tu travu prekopao. Ovdje ću ispod posaditi krompir. Idem sad malo se napiti vode i odmoriti. Umorio sam se. Šta je ovdje sa ovim granama dole prvim? Ne znam. Da ih pokidam. Mislim da je bolje pokidati na vrijeme. Tako. Ima tu trave oko njih. Počupam malo. Nadam se da se primali dobro. Tako. Hajde, to ćemo poslije. Idem malo odmoriti. Ovdje već ovaj novi se može brati kao salata. Onaj tamo je već, vidite, gore stvorio oni sjeme. To se sjeme, ja mislim, može iskoristiti da se napravi sjemenski luk. Vidjet ću, probat ću i to. Da posijem luk. Pa da vidimo. Hoće šta biti od toga.